Mdala. Ye mbani. Sawubona right mdala. Right ndodo ufuna izinto. Ngifuna izinto mdala akunjani ngethula lapho imbanje ezithu. Alright. Imali yakho ayifuni change? Hayi ifuni change right. Oh alright man. Hayi. Ifuni change mdala. Vele ngomqando wakhona abantu seyomele babheme la. Hayi kumele sisibheme mdala vele sizothini. Alright. Antu uthe akufunakali. Hayi change ayifunakali. Akufunakali. Hayi 20 just ngela change. Ufuna 2? Ufuna 2. Ini? Imbanje. Imbanje zidunda. Mdala ngiyagijima wona phansi emsebenzini. Uthe ngithengisa imbanje mbani? Hayi mdala. Ngiyawazi ukuthi uyasithengisa mdala. Mina ngifuna imbanje. Ngilokuthuma abafana bezongithengela la. Bethenga kimi? Kuwe mdala. Hayi, mina ngaze ngithengisa imbanje. Hayi mdala 2 ngifuna 2 kuphela mdala ngome kakhulu mdala khonapho akungisize mdala please. 2 mdala. Wena usebenza ngaphi? Hayi ukuthi nisebenza ngaphi mdala ungasakudingi mina ngifuna imbanje. Angiyabuza phela sisizwana njalo. Umntana esikolo kumbe umzethi ngiyabuza usebenza ngaphi? Hayi mina mdala konke umsebenzi wami akulandaba lawo lokufuna mina ngifuna imbanje akungiphi imbanje. Ngithengisa imbanje mina. Awuthengisa imbanje? Hayi, ngamsho maybe ulalwe ngabantu abarungu. Maybe ungazama ngapha next to ngithengisa. Uqale nini ukungathengisa imbanje mdala ngilokuthuma abantu? Angaze ngithengisa imbanje mina. Angaze ngithengisele imbanje, angaze ngithengisele umuntu, ngithengisa imbanje.